Hello guys, welcome back to my channel. Tuni ni khohin JPM Jacob prayer mang orgal mora chan Ngailut hu Hingna kia ma ding ka kal sunin tuni Lhunkim ni hin nin halang chana humi hung ke tol na lai tun bang ko ma chawang nai pun a hin la amuna hi ne la chai ma bol na ding kile ma su tu a he ana chi ma sadan ka he tan hi chun mas pe ni pi hiong le kiam na ho kiam na ding mun taw na mun ho cho hin kap to in ka te chu ti no le tha cha pong ho ne la cha sim ding ne la cha sim ma pong do koi koi ram tiong chani vel hau te guys ban ban ni veu te ye banner hin Ngailut ho Hingna kem 2022 thupi hoya na hem Genesis 39 counselor kam kem director pastor kam boy hin pastor hose here speaker hin artist agi ko hi nunga lingnei changho kiple nunga lungai ning to thang amun Jacob prayer maung tawna mursi si pol Lhunkim ni 18 October 2022 tuni khu hetan ani khu 19 date 23 October 2022 ki khen ni 24 October 2022 hin amun chu na him bet sawing kate guys snare yong anal thail hen get ki pana hi cabin jong ki pan jing lai waiting set la hele reception zela hi bedroom hi in ata le hilang khoi le latrine hi kin in ale kha chu anamu jong yum mai theo hin chi hi hin koi tabung nin ha ka henum azaw num yum khaw a chi veutin apoi mo yo sila henomin ban le chi tanki hin so in cheper kitele howin so amun na hin ba sakip ngate guys God with us na khoi le evangelist he khol na hin andang ho si chuwa so na hin nui lang ho room na la yin chi hi kem ki cheilang le phata em vlog ani tha sim ki tautin ke bin ho bon ke tul ani chiu hitin tu hin hawin sung su khat ve hin kap kin gatin chi khoi le victory cross hin prayer chapel Jacob prayer ma order more chan po lang ho dun tha na lang pa khap de ga kap ngan na sin tu chung kem hi lai mo na hi de hi speaker pastor hose hi in counselor kam kem director choi le pastor kam boy hi in artist hi nunga lingnei chong ho kip le nunga lungai ning to thang amani he tu
hian kitchen lang chu ani vet sa ki nu tin snare yang no min amun long a hang long ki choi selin pa cha hoi ta ta lang me guys ti ga be pa cha hoi ta khat hoi mong mong e ta le an chi su ki no ti ven ti da hin pa cha hoi ta ta long i mo dio hin ni dio ti ta le tu hin guys thì khát tu chung ngày lụ hình kem à đinh á kitchen à đinh á hung kal sung họ nu le pa te họ anh em veo tin la hi kitchen room anh na dining hall hin Phu Son Khai Memorial Dining Hall tu chung kia mà đừng à nè là trả sim đừng à không kịp biết đỏ hỏi đấy thế ôn năng hi hỏi à không quân này hả cái họ tiêu xuống bây giờ họ cái gì tu chung à hi anh hun đừng à hi nó họ chẳng hi này tạo vào này là khá là kiểu Michel ta phải nằm mini phía mà khắp về không cái phone ta đi vào ô tiêu họ cái CB hậu kiệp cái hiến cái con mà hi hồi nu ngạ hi mà hi nu ngạ virgin hi tu nhà hi ngày lúc kia mà đi ngã cái họ si anh hôn mẹ hôn anh bạn lẽ mi nhẹ bol đi ngã hôn cái hiện toàn hi cùng họ cái nọ thiên hồ hi Lhunkim ni he tu ni phải cái ba mình bọn thọ tăng bọn mình lăng nó xây nó mồm hả xây ta khó lớp đi chương trình đừng họ thì lại từ kitchen hall ở hiện the court prayer mount kitchen hall inaugurated by Reverend Ginkan CM Singson Executive Director ECA on 22 May 2022 Sunday. Guys, tu ni video simu tu chan sung hitan tin mà ba na zong kem sunga ki man sa na chom cha ka hin ka do pe ding chi chu kem ki chai ni le abon cha ka khana ken upload form ye hi in koi da bong chi channel hi VA subscribe bol nai lo ba le like subscribe comment chile share ni bot ti ding ki tin le chu tin no le kebin ho abon cha kebin ho jang i bet num ba he num ba le comment a hin sei le chun a chei ni khuting le abon ki a ke man shooting ken bot ti thei he guys chen chui tan te na bon min bye bye